muri icyo gihe nongera kujya kuraba papa ngo nirukanke bongera bankubita icyuma bwa kabiri agishingamo neza nararize hahandi nanone yari yashinze ego nararize cyane arongera hano ahangaha gutya hano kunda nakubita icyuma aha yego ubwo naho urahafite inkovu ndahafise we yagiraga we yafashe amera nk'umuntu uri kurambaga kuno uko hariyo inkovu zitatu hano ku nda yiwanje yego urumva ibyo biraba ndarira cyane muri icyo gihe muri ako kamwanya ndimo ndabitekereza barashe umusaza wacu nawe baraguye mama wanjye nawe ari mu kindi cyumba yanze gusohoka afise ubwoba yagumye muri icyo cyumba yifungiranye yanze kucyugurura yego urumva Gahozo nawe mu gihe akivuga ati mama we mugabo turapfuye bahise bamurasa mu kuguru mutoya wawe impanga yawe ego ubwo niwe mukuru Gerard mutoya baba murashe mu kuguru ahita amera umuntu upfukama ni hasi urumva uri kubireba ego je narabirabaga ubwo nanjye nifashe hano ku gikomere amaraso ari kuva yego ariko mbere yuko umusaza wanjye bamurasa we babanje kumurasa je nibwo babone ubu nera icyuma hano ahangaha ndahafise ibinuza zanze gusibanwa n'inkovu zosigaye ubwo zimeze nk'iyo yo ku kuboko ego Marite nahisemera nk'umuntu nkazi ndavuga ni hewe tukakunda kuvuga ijambo ngo mana yanje ndakwinginze cyuzutabari uko nyene noneho nkavuga ni papa wakijisha iyo migozi ukaza ukadutabara ntumvirizaga papa wanje ko hari icyo yabafasha numvirizaga ntakitwa sorry rwose ihangane komera ihangane pole zone iteka niteka iyo mvugiye inkuru irambabaza nibijya bincira mu maso iyo mbivuze bimera nk'ari bishyashya iyo mbivuze birongera bikangaruka mu maso yiwanje bimera nk'aho n'ubundi napfuye magazi yego ako Marite kubera iki ibintu nk'ibi nyene biba ibintu mwisi icyaha nicyo cyazanye byose ariko Imana niyo itanga ubushobozi bwo kwakira amakuba n'ingorane nk'izo ariko sorry vraiment amusori ihangane ariko ikintu kijya kimbabaza yego umuntu ubizi neza ko yangize imfubyi yarambabaje Marite yanyishemagaze urumva yanyishemagaze cyane rwose yego aho nashikirije mugabo aho narindi mu nkambi sibyo si ukuvuga ko nahuye n'ubuzima bwiza twe tugishikayo mu nkambi urumva twameze y'imyaka 2 mugabo turi muri koma kubera iki hano gutya bari barandashe aha bakurashe mu bitugu kundasha isasu ntiyigeze risohoka byagumyemo ibaze gukura isasu iyo ngiyo mukaza bakarikurira mu wavuye i Burundi ufite isasu yego urigendana babonye mu kuzamuka kwiwanje sinshobora kwiruka kari akantu twaduze umwuka wa mbahaye ikaze mwe mwahisemo neza mu gikorwa cy'urukundo turimo twavuze umurundi tuvuga umunyarwanda uyu munsi dutangiriye ku murundi kazi umwigeme witwa mu mararungu Imbabazi TV 3 twamugendeye kandi naye yatugendeye nk'impunzi ndetse muri Mahama nibyo tuguhaye ikaze muvandimwe my sister mushiki wanjye mu mararungu you welcome ku Mbabazi TV 3 ego murakoze ndetse namwe muri kunega amatwi murakoze cyane ku Marite ndagushimiye amen umugabo mwamamagaye nkaza hano kuvuga ubuhamya bwanjye kubera biramfasha iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye ni inkuru natangiye kandi itarigeze inyorohera kugeza amagingo aya sorry uraza kwihangana Imana ikunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye ni Prophète General Marite komera umutima kandi wihangane tuguhamagaye mu izina rya Yesu singuhamagaye nk'umunyepolitike sinanaguhamagaye nk'umuntu
uri buhanurira abarundi cyangwa abwira abarundi, ariko hari abana b'ipfubyi bameze nkawe, nawe uri ipfubyi, ufite akababaro, wabuze uwo utura, wabuze ayo ucira n'ayo umira, umutima wawe urara muri peritasiyo. Icyo ni nacyo kintu kimbabaza. Yego, nicyo kintu cyambabaje kuba mugabo wakura ukavuka ukavukira mu rugo rwiza ugakura, mugabo ugaburirwa, mama wawe akugaburira, papa wawe nyene nawe akwitaho, abo bose nyuma ukaza kubibura nyuma y'iminota mikeya. yego, icyo ni ikintu kijya kimbabaza cyane cyane cyane, kikambabaza ku buryo naho njyamye umugabo n'ibitotsi nca mbiheba nkabitekereza. Nari ndi umwana pe cyane rwose, sinovuga ngo nari mfise imyaka ingahe, ariko njya ngereranya mvuga ko nari mfise imyaka 10 hajya yego iwacu i Burundi. Yego, kuko ngenekerereje n'imyaka yenda tumaze mu Rwanda, ko nimba mfise imyaka 19 bivuze ko navuye iriya mfise imyaka 10. Yego, ariko hari byinshi ngiye binyura mu maso. Yego, nagendaga ndaba ndababara cyane bikambabaza. Yewe uravye kuraba papa wawe bari kumwica uri murabirabisha amaso muri iyo myaka, noneho si ibyo gusa, basi yenda yego papa wawe baramwishe, mama wawe baramwishe, abavukanye wawe barabishe, basi we nibagusiga uri muzima, ariko ntago bonyurwa paka nawe bagusize uri ikimuga. Yego, none kubera iki ibyo byose byabaye, kuba bahoraga iki? Je ndabyibuka neza yuko mu rugo twe twatetse inyama. Yego, sibyo? Yego, nko mu masaha y'ijoro. Yego, njya kumviriza abantu babaraje. Iyi ni inkuru y'ubuzima bw'iwanje. Yego, Marite, ndakomeje mushimiye kubera uko kubivuga nkabyatura biramfasha. Ni ukuri rwose isanzure, sibyo? Babaraje. Nari ndi mutoya cyane rwose, nakundaga igipupe. Yego, nari mfise igipupe cy'iwanje mu ntoki. Yego, nicyo gipupe nacyo njya nyiraba. Yego, ubura cyakifise kugipfuramo ntago nyifise. Uraraba cyo gifise ibipamba, ndi kugenda mfuraguramo ibipamba, ndi guhereza gahozo kuno upfuramo ibipamba uri kurabitera umuntu je mfise imanga yanjye. Yego, nkajya mfuramo ibintu nze ndimo ndamutera abantu babaraje. Yego, noneho papa yari ari mu kindi cyumba nyene cyo hirya. Babaraje. Umurarungu sabwe. Papa ari he? uri kuramushakira iki? Uwo muntu je namwise tonto kubera n'ubundi yaraziranye na papa. Nawe umuzi? Jewe raba nk'uko nguko nyine hari nk'umuntu ukunda kuza iwanjye. Famiye zidutemberera? Yego. Ni umwe mu bajyaga batemberera famiye ya papa wawe? Yego. Basanga no wari abagenzi? Yego, kubera icyo gihe ndibuka naravuze ijambo, uwo mutonto n'itato yahise nkubita icyuma hano. Ndahabona inkovu iri kugaragara. Yego, yankubise ibaze nyene na nubu sinzi nimba izonakira. Urabona ko barahadoze. Yego, yego, nje naravuze tonto nje nisemvuga tonto kubera iki uri kurambaza papa wanje? Aba amvitsemo icyuma gutya, ariko ntiyakivvikamo cyane, amera nk'umuntu unyujijeho ku ruhande. Nitangira ni icyuma cy'imbunda cyari icyo yaratoye mu rugo wawe? Ni icyuma wiyo yari afise, sinzi ukuntu kari kameze, ariko ndakibuka ko kari kameze nk'akuma. Yego, sawa. Papa wanjye barasohotse. Amaje gusohoka araza, aho kugira ngo basi bamufate uko bamusuhuza, bahise bamutora Marite bamuzirika hejuru, bafashe amaguru bayazirika hejuru mu kintu kimeze nk'ikiziriko, umutwe ucurama hasi, batora igitambaro bamuzirika ukunyana mu kanwa. Sibyo? nka kuri aba bamanika ihene bagiye kuyibaga? Ntago mbizi iby'ibimene uburyo bazimanikamo, simbizi. Yego, ariko papa wanjye ijambo yavuze, ravuze ati basi je mundekera abantu, ndekera abana banje, ndekere na madamu wanje. Jewe nyice. Uraraba kuno abana mukina muri ko murakina, ukagenda nyine muri kwegera mama wanyu. Mama impamvu nekereza ko yari afise inda, twakundaga gusoma ku nda yiwe. Twe muratwe turi abana batatu, impanga zibiri na musaza wacu. Musaza wacu ni wari mukuru, twe tugakurikira. Yego, sibyo? Bishatse kuvuga ko mama wawe baba baramwicanye inda? Yego,
kuko twazaga tugasoma nyine ku nda yiwe marite byarabaye iko ndimo ndarabisha ariko kwa kunige muhira twakundaga gusenga cyane 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 noneho muri je nkavuga niho ya ntago byo waje nkashaka kuza meze nk'umuntu nyene ugiye gutabara papa wanje nyine mvuga kwica muri ko muranzirikira papa wanje yakoze iki nyine nkaraba mugabo biriko birambabaza sibyo hanyuma nkibaza ko iwacu nimba bari bafise amakosa je naziraga iki ese abavandimwe banje baziraga iki ntago ari byiza na n'ubuje birambabaza numviriza mfise agahinda gakomeye cyane iyo niraba nkaraba nta mufamiliye mfise iyo niraba ku ruhande nakitsamura naheba umuntu umbwira ngo urakire je ndababara ndakuzeho mu buzima bwa Marine Marite je nakuze n'ibi biryo nyuma aho kuva muri koma sinigeze mvuga ngo mbonye ubuzima bwiza kurya byatanguye kutubera ingorane imanga yanjye ironka umuntu yijyana muri Amerika nayimaze y'umwaka umwe nayihita ipfa mpita numviriza ko nta buzima mfise ndavuga ini none je ndi ngaha nkora iki Imana kubera iki je ndi ko ndasigara no kubera iki nyene ndangije mpita mfata ikinini cy'imbeba ndakinywa nabwo nanga gupfa pole sana kabisa ihangane kwema Mararongo I'm sorry friend. Pole sana kweli. Hangane pe. Komera koko nta yandi mahitamo nyine mwisi. Isi nti ikintu kijya kimbabaza nukuntu nituraga hasi mama wanje akaza kanyegura ni ibintu bijya binza mu maso yanje mama n'umumama wadukundaga cyane twari dufise umubyeyi mwiza nawe udukunda ariko nkumviriza noneho je nkibaza muri ko muramuhora iki nkumviriza bariko ngo vuga papa je nta kintu nduvuga noneho ahigenge nicara ndi ngangiye nyene nkavuga nihewe papa yenda basi yuzo kuvuga ubu simba ndi ngenyene yenda basi yuzo kuvuga ntaga abavandimwe hanjye bari gupfa Marite raba isi yose raba umuryango wawe wose ufise ugasigara uri wenyine problem isigizwe na miliyari 8 mu Mararongo ariko wisanze uri Nyakamwe mu Kinyarwanda niko bavuga ngo ni umuntu umwe nyine warukira none washoboye gushyingura ihasa ryawe cyangwa se impanga yawe barakubikiye ko yapfuye ashingurwa na etazi ego icyo genda byibuka narinzi hano ngiye kumviriza numva telefone iramamagaye none ubwo ngiye n'impanga yanjye twe twarisize hamwe turavuga ntihewe kuko ubuzima bwo mu nkambi ntabwo si bwiza dutera gurwinda buri kanya bitewe n'ikibazo cy'inzara tuba dufise ukarongorwa utabiteganyije yego umuntu akaza yakugurira kavuga utakugira ngo nce nitwa n'inzara kanjye amaje nidandaza amagara yiwanje je n'imanga yanjye turavuga hewe twewe nituzigera twicuruza kandi turabana gose ariko twewe tuzobaho ariko ubw'impamvu twari dufise iyo ntego hakaba hari nimara gukiruka nahise mera nk'umuntu ugize ikibazo cyo mu mutwe usaze mera nk'umuntu wayo umusazi nisanga mu karere ka Kayonza ibaze kuviriya navuyeyo ntumbaze ngo nagenze igihe kingana gute je nisanze mu karere ka Kayonza uva Mahama muri Ngoma ukazagera Kayonza mfatwa n'umumama witwa Mukamere Speciosa ndabyibuka aho hantu nano habatirijwe yego baza kunshakisha nyuma baza kunsanga kuri uwo mumama baranamushimira cyane ati wakoze kudufata kandi nawe uramushimira yego nawe ndamushimira kuko niwe mbarutso yatumye n'uyu munsi ngiye nkubona cyangwa nabandi bari twebwe navuga ko niwe rufatiye twaravuze twe tugomba kubaho uyu muntu wamfasha akangirira neza natwe tuzokore cyane natwe tuzofasha abandi yego urumva ibyo turabipanga turabitekereza atarajya muri Amerika yego turavuga twe tuzokora cyane hama batwishe hatoya batatuzogira ngo nta kintu tuzimarira yego
tugakora tukajya tujya kuvomera abantu amazi. Twe turi bato twajyanaga, hari ukuntu twasohokaga tukajya kuvomera abantu bari kwenga imitobe. Muri Kayonza barenga rwose. Apana muri Kayonza je nagiyeyo nyuma, ahubwo icyo gihe naravuye aho ngaho. Yego. Ko ndabyibuka hari ikintu twigeze gukora, tujya kuri uraba umuvure. Ndabona umuvure. Yego. Hari igihe ko abantu baravuga ngo shango hiye ngo kuva muri abakobwa ntabwo bizokunda ngo baraje babatera inda. Twe twaharaniraga ko icyo kintu nyine kitazotubaho. Nje n'imanga giye turapanga turavuga twumva ikiyago bari gukora ngo urazi yuko ngo kera umuntu ashobora kuryama mu muvure ngakamera ibintu nyine by'abahungu agahinduka umuhungu. Yego. Turavuga ntewe tugomba kuba abahungu. Turagenda icyo gihe twaraye mu muvure, badukuye muri uwo muvure twarwaye umusonga, batujyana kwa muganga. Mwaraye mu muvure? Twe twagiye kuri uwo muvure turavuga tugomba gukora, tugomba gukomera. Hanyuma nimba bumviriza ko ibyo bintu bitura hari ibyo bituma nyine badutera inda, twe tugende tujyame mu muvure tumere ibindi, noneho nta kintu bazodukoraho. Wowe na mukuru wawe? Yego. Turagenda twarayemo, badukuramo nyine abantu baje kureba umuvure wabo, bahita batujyana kwa muganga. Tuve ariko yanega ari yayindi twirabyo twikozeho tubona nta kintu cyahindutse. Ako turavuga ngo tugomba twe guhagarara gitwari, nta muntu uzodukora. Yibaza ibyo bitekerezo twari dufise twari bato ya cyane rwose, kuko twari mu myaka 13. Yego. Imyaka 13. Yego. Ibyo bibayeho gahoza baragiye. Sajyageze muri Amerika yanego ni yayenda ati hewe ngiye ndagiye nubwo ngiye yego nubwo ngiye guhabwa ukuguru nyene kutsimbura ngingo kuko ukundi bakurashe. Yego. Ariko humura nta kintu nzoba. Twe tuzokora cyane, tuzaba bakire. Ntabwo tuzongera kwicwa n'inzara, ndetse tuzofasha n'abandi bo mu nkambi nabo bafise ubuzima bubi. Yego. Urumva Marite? Ndiko kumva. Ngiye kumviriza numva telefone iramamagaye. Ati birarangiye yashizemo umwuka. Yabanje kurwara cyangwa ukuguru kwaramukomereje abari ko azira cyangwa nabicanyi bamusanze cyangwa se sorry agiraga ikibazo cy'umutima. Munsengera nanjye nazokigira uko iyo ngiye umutima wanjye utera vuba vuba cyane. Rwose no kugusengera. Yagiraga ikibazo cy'umutima. Birashoboka ko ari ikibazo yagize. Ariko ikintu cyambabaje nuko uwo munsi twiriwe tuvugana, ambwira akankunda, numvirizaga yego mugabo twatanguye kwiyakira. Turavuga hewe nubwo bose nta muryango dufise, ariko twe tugomba gukomera tukabaho, tukaba abacuruzi. Ibyo nibyo nyine twatekerezaga, tukaba abacuruzi tugakomera cyane. Urumva ngiye kumviriza ngarapfuye Marite. Nahise mbyuka. Urumva nta mahera nari mfise. Ndagenda mu botike, ndavuga ngo mumu mutu w'imbeba, none ko nta mahera mfise. Ndavuga ndabinginze mumu mutu w'imba amahera nzoyazana ejo. Ndabyibuka sha nahise ngenda mu kinini cy'imbeba nacyo ni cyagice. Ndavuga ni kubera iki mugabo umemukiye ukagenda aje ukansigaha njyenyene, ese nsigaranye nande? Pole sana mu Mararungu. Ihangane more. More friend. Namahitamo y'umubabaro n'umubiri. Birambabaza cyane. Ihangane kweli. Ihangane ariko yakire habeho kuruhuka. Pole sana. Fata miswari wihanagure. Isi nyine nuko ngira ngo n'ababibona n'abadukurikiye ari gihe urupfu rurazimbye kubarushaka, ariko
Marite abantu banyiciye umuryango mwumvirize neza ko mwanyishemagaze ubu tuvugana jendi igisushongwe mba ndiho nariho ubuzima bwose naba ndimo bwari bwo bwose kubera iki mwanyiciye umuryango wanjye ese kubera iki mwifuje kunsiga jendi imfubyi kubera iki basi nanjye iyo munyica mugabo bikarangira aho kugira ngo njye nirwa jewe mbabazwa aho kugira ngo njye nirwa mbabaye umva nyine ariko komera igisubizo si ukwiyahura igisubizo si uku ni umugambi w'Imana kuba utarapfuye kuba warasigaye mpamya ko atari bo bagusize ubu tuvugana mpamya ko wambariye ko ufite ibikomere by'amasasu birenze kimwe ukagira inkovu z'ibyuma baguteye umubiri wanjye utatswe n'inkovu niyo nirabye ndavuga n'intebe ari umunsi nigeze kujya gusenga muri ADPR yego abantu barasenga cyane ndangije ndavuga intebe Imana ko ufise imbaraga n'ububasha kuri Imana ukomeye cyane kubera utagize imbaraga zo kunabarira umuryango wanjye ese kubera iki watumye nyene biba ese kubera iki giye mporana uburibwe ku mutima wanjye kubera iki ndivuga mfukamye icyo gihe ndabyibuka hari umudiyakoni waje ambera nk'umuntu nsunitse mera nk'umuntu uguye ndahaguruka ahise mfatwa n'ikibazo cy'ubusasi uko niko bavuga ariko sindi umusazi mu rusengero nyine araguhutaza ucugwa hasi Marite iyo ufise ibibazo ntabitagusonga aho ibyago biri n'ibindi bijyayo cyane rwose twe twageze uzi ko tugishika mu Rwanda njye ntabwo nigeze ndya ngo mage naho naryaga ntabwo ibyo byiga mugabo bimanuka hagiye cyageze neza twicwa n'inzara tujya mu murima kwiba indimu ego kandi indimu mu busanzwe ni indimu ahubwo zitera gusonza twaruriye tumanura indimu tukazitora tugitonda kuyibuye kurya twari dushonje pe tukazituha tugakubita kuyibuye tugatora umunyu tugashiraho tugahekenya na bya bishishwa byose ukamira kandi ushonje buriya indimu nazo ziri mu kintu cyatumye tubaho nyine zo turamuye akaba hari umumama nawe twakundaga kwiba nawe arabizi tukamwiba nyine imyumbati igihe kimwe twamwibye imyumbati y'amasharira muga bitaribwa tuyita vitamisi mu Kinyarwanda vitamisi ego twaguye muri uwo murimo yadusanze muri nawe atuguriye amata adusukira amata tumajije kuraba giye n'imanga yanjye tuvugira icyaremwe turavuga ngo kubera iki tudapfuye nukuri kugeza nje navuga ngo twifuje gupfa cyane hahandi twumvirizaga ko n'undi nta kintu dufise ariko tukimara gutekereza neza yuko ko turamutse dukuze umugabo tugakora hari umuntu twazofasha icyo gihe twatekerezaga uriya mu mama noneho turaba n'uwo nguko natugiriye neza adusukiye amata twapfuye yego tugomba gukora cyane n'ukuri Marite umuntu wo mu ngami nazogusaba uzomuhe cyane rwose njye ndabikunze kandi njye ndabizi rwose ikintu cyose uzofise icyo ari cyo cyose uzomuhe kabone niyo yaba guhenda uzomwihorera uzamwihorera Marite sindi nka ntabwo nzi gusoma no kwandika ko niko kuri Paul suko mu nkambi tutiga suko amashuri batayashyiraho hari n'imyuga yiwe bigisha urumva ariko je byaranze nageraga mu ishuri mu mutwe wanjye bigatangura bikivanga ukibuka uko bishe papa wawe
ni ishusho je itajya imva mu mutwe urumva ni ishusho itajya imva mu mutwe Marite ibaze kugeza imyaka 19 utazi kwandika izina ryawe Paul Sane kandi hagiye iwacu narigaga nakicara nkavuga ni wowe ibintu wabikoze wowe izi ngwani zose ni wowe tsindiye mari nkumviriza ndababaye ndashavuye aho namenyeye na mukuru wanjye hari umumama uri kumfasha ndamushimiye izi mudu nambaye niwe waziguze yakuguriye uduhuza ego Imana imuhumugisha cyane Imana imuhumugisha nanjye yampamagaje ego kandi niwe akomereze waneye courage zo kuvuga ngo ngomba gusoma no kwandika yego nkajya mvuga ngo ndagushimira ariko nkabyandika nabi numviriza muri ngiye nshaka kumenya gusoma no kwandika yego nanone icyizere kirongera kikangarukamo nkavuga ni ngomba kuzoba umuntu ukomeye ku buryo wa muntu wanyishemagaze azojya mbona yego wowe wanyishemagaze uzojya umbona yego ariko Marite hari igihe utera intambwe neza ikavunika ukaba ufise ibyo bitekerezo byiza ariko n'ubundi nyene iyo ntambwe ikavunika warabye ko naje nkahita ndyama ni ibitotsi mba mfise n'umunaniro suko nakora suko ndi umukobwa w'umunebwe ndakora pe sana ndakora nubaho nkora wabahamagara nari nanze no kugukangura je nabonaga koko hasanze undi wari uri gutashira ngiuka amasaha y'ijoro yego mvuga ni basi hari ukuntu naronka ikiraka nkajya gukora kubera iki ni ukuvuga ngo Marite wari wahura n'ikibazo uzi ko jewe umunsi wa mbere njya kujya mu mihango nta muntu nigeze mbibwira warabyihoreye naravuze se ni igiti cyanyishe numviriza ngize ubwoba cyane ariko icyo gihe mami yoza kuba hari izo kuba ufite mama wawe mba naramubwiye zino manuro batanga umukobwa wanjye uzitware neza ugomba kubyitoza ukavuga ati gihe ngomba kwitwara neza kuko newe inda hano ndi banyirukana ndamutse newe inda nabura amahoro natangura nkajya ndara mu kiraro yego ibyo akabinyo utangura kubyibwiriza yego ngerageza rero gukora cyane kugira ngo basi ninjya no muri ibyo bintu mvuge ni nambaye pade nkagenda nkayigura ariko nize no kuyambara ngeze muri Kigali Paul kandi suko ariho zije suko vuga ko aribwo zije hari nubwo hari mu nkambi baziduhaga ariko ukazigurisha kugira ngo urye ukazifata ukajya kuzihereza abacuruzi bakabaha ibyo kurya nyine neza woza ujyane muhira ukarya gute warya gute Marite Paul sana bro Paul sana mu mararongo wahuye n'uruva gutashya muri iki kinyejana rwose abagabo barabona wapfuye yarihuse ntabwo byoroshye ariko nshimira abantu bamfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kumamagara kumumuriza biramfasha byatumye numviriza ko ngomba kuba umuntu kandi koko nkamenya Imana nkasenga ntabwo mbere ariko byari bimeze ahubwo naravuga ni Imana uranyanga kubera iki wansize kuri iyi si kugira ngo mbabazwe ese kubera iki wansize kugira ngo umeze mbabare ahantu mba kuri uwo mumama ni umuyehova ego akambwira ngo tugende nkavuga intihewe genda ubwira iyo Mana yawe atariko kandi ushireho rino jambo uyibwira uti uriya mwana waramuhemukiye Imana sinyezi ariko nanguye kuyibona irakomeye hari impamvu yatumye inziga nanjye iyo mpamvu ndayitegereje kandi ntukwiye guheranwa n'agahinda ngo bari kushyira imbere ntukwiye no guheranwa n'urupfu rw'ababyeyi bawe nawe uzapfa n'abandi bazapfa ariko wowe ikintu gikwiye kuguherana ubu ni Kristo
kandi byiza cyane twese tukuri inyuma ngo ukomere umutima vraiment, ariko Imana ugukomeje. Kubyakira biragoye no kubishobora biragoye, Yesu nawe kugushoboza. Ariko nanone sabe n'abantu badukurikiye, wowe nurira amarira nk'aya yuko ibihe bya 2015 kugeza 2018 byakugize ipfubyi buri cyangwa se ku muntu wese mufite icyo mupfana, mpamenya ko aya marira uri kurira abandi bo barira yo kugufasha, abandi barira yo kugutabara. Ntibarire nk'ayo uri kurira, urira wese yishake n'igisubizo kugira ngo dufatikanyiriza hamwe kugufasha mu mararungu. Kandi pole, merci beaucoup. Nkushubije inyuma gato, ibi byabaye mu wuhe mwaka? Karitsiye uyihorere, ariko se byabaye mu wuhe mwaka? Sinakubwira ngo ni uwuhe mwaka, kuko je ntago mbizi. N'uburyo naje mu Rwanda nabyo ntabyo nzi. Je nikanguye ndaba ndi kwa muganga, ntago nzi ngo nanyuze mu yihe nzira, niba naraje gute simbizi. Je nikanguye ndaba ndi kwa muganga. Kandi ubuntu uri kwa muganga mu Rwanda? Yego, mu Rwanda. Kandi waheruka guri Burundi? Yego. Mu ntahe ya mbere numvise uvuga ko ari ibyatanguye 2015 mu kwamagana ikiringo cy'umuhisi Pierre Nkurunziza. Yego. Kandi urumva n'imyaka uvuga buntu ufise niyo wari ufise, yenda abantu badukurikiye babyumve neza, hari ingorane nk'izo ziba zarashyikiye mu mutwe wawe, ibintu bimwe na bimwe uretse Imana bikaba byanasibama umutwe wawe ntubigarure, cyangwa ntushobore no kubyibuka, cyangwa ntushobore no kubimenya. Ubwo rero abantu bagutahure cyangwa se bantahure, nakeka ko ari iyo mpamvu. Ariko tugenekereje ntabwo ari za ngwano zabaye ku bwa ba Buyoya, ku bwa ba Micombero. Urumva uri umwana, ni ibyo ku ntwaro navuga ngo y'umuhisi. Mu nzu y'iwanyu hari byinshi wavuze, hari nk'abantu bangahe ugereranyije, kandi bari famiye yawe? Bari benshi uwo munsi. None bari bahahuriye mu buryo bw'ibirori cyangwa mu buryo bwo kwinyegeza? Kudusura. Kubasura. Yego. Mufite iminsi mikuru isanzwe mugira ngo munezerewe, nk'uko hano turi muri salo yagutse nini hameze uko? Nk'uko nguko nyine tumeze. Yego. Ya, twari twatetse neza inyama. Ya. Mwatetse inyama, ndetse uvuga uti nanjye uyu munsi n'uwanjye uri gukina n'igipope gisanzwe. Nyuma yaho kuko njye bandashe inyuma, bandashe isasu inyuma, ni ukuvuga ngo bahise bafata isansi bayizu. Bivuze ngo mama yapfuye nabi, mama yapfuye, papa yapfuye turaba, ariko mama wiwe yapfuye ari kurira gusa. Nubwo yariraga yaravugaga ngo abana banjye basimo bareke shabarangije nibatureka, nabwo banga kutigirira ikigonge paka batwisha. Nese wavuga ko ndi ntabwo banyishe magazi. Bafata lisansi barazengurutse, naje nkarwanya barayimena, bayizengurutse inzu. Bazengurutse inzu bahita bayitwika inzu yose. Yego. Wari urimo imbere cyangwa mwari mwamaze gusohoka? Hanze. Kucyo gihe bakimara kubikora nubwo bahise bandasa. Bakimara kurasa nawe bahise uraswa? Yego. Niryo saso bakurashe rya nyuma mu bitugu? Ariko nabwo n'ubundi nayo nkiri kuvirirana. Ari hano mbese mbone ndi gishenjegere, niko navuga. Gishenjegere mu Kinyarwanda n'umuntu wangiritse cyane. Yego. Ya. Ni ikintu kitazamba ku mutima, ni ikintu kitazavaho ku nkovu. Mama wanjye niwe ujya uvuga ati hewe mu mararungu umukobwa wanjye. Kera yajyaga abivuga. Hoya mama uyu turi kumwe. Ubu ni uri kukurera. Tumaranye imyaka 6. Ni mama wandeze pe. Yego. Aramfasha mu bukene bwiwe, yagerageje kumfasha. Ati mu mararungu, ati humura, igihe kizoshika ntabwo uzongera kurira. Akajya akunda twakundaga kuririmba iyo ndirimbo cyane cyane nk'iyo nababaye, ngo humura
imana irakuzi yaguhaye ijambo nawe ari kwambura agutereye intebe wakicara ukegama ubundi ngabwira mama none ubu nanjye nzonera intebe ngo yego mwumure uko nyine akaba ariko mvuga nkahita nongera nkigira mu cyumba je nkiyicarira ariko Marite niba hari ikintu kibabaza ni ukuba abantu bakwitura bakakwambura umuryango ugasigara uri wenyine noneho nawe usigaye ugasigara uriho utariho jye nakuze nambara impuzu z'abandi niba bagukuburira urumva bagukuburira ahubwo uziba jye naribaga kandi umuryango wanyu wari ukomeye urumva ko mpamya ko ntago wavukiye mu boro cyangwa mu bakene yego yego ni ibyagushyikiye nyuma y'uko umuryango bawe bawutsembye nibukaga ukuntu mu rugo bangaburira none n'izo ndyo zo kungaburira nazo ntazihari ese indese ahubwo no kugwa uguye hari umunsi nigeze kugwa ndategereza ngo numviriza ko hari umuntu uvuga ngo hewonge gukahumura negereza ko hari umuntu yegura narahagumye ndangije maguma uko nguku nyine naguye nubamye hasi noneho hari ukuntu nagwaga undi mama ngimore kibondo akabaraje ngo mama ngo pore ngavuga ngo ego ngahagena ngo byihorere ngo ngaha hantu ngo naho aho nyine aho haneze ako kajambo ngongera nkakibuka nyine ka mama najya kuryama mama kongera akaza mu nzu ziwanje kavuga nti kubera iki wundi Paul sana mu kugusaba ugikomeje gutanga ubuhamya ndumva n'abagusengera bagusengera uzashika ahantu bino bintu ushobora kubyakira nk'ibyakubayeho ariko ubibemo nkaho bitari kuba kuko urabona nturiyakira nturanabyumva nturanabyemera cyane rwose niyo mbitekereje umutwe urandya uracyari mu nzozi zabyo uracyari muri filime yabyo biracyagukomeje biracyagufite rero ugusengera n'ugufasha nagiye ubwanjye ni ukugufasha ukabasha kugira umutima w'ubuhizi cyangwa se w'ubutwari w'ubutore ku buryo ibi bintu by'agahinda gakabije k'umurengera kakurekura ukabifata nk'ibyabaye ariko ukiyakira kugira ngo bitazagutera kurwara umutima kuko bitazagutera n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kandi imana umugambi igufiteho ni munini kuko wamenyera no kuba wicaye aha ni ibyo wanyuzemo n'ahandi uzicara ni ibyo wanyuzemo ariko pole sana tubandanyije mu mararungu ndetse turi kuyaga tuza no kwerekeza ku musozo abantu benshi bakubona nk'umukobwa ufite ijambo ufite viziyo wifuza gukora ushaka gukora cyangwa se ufite fiyuca ariko nanone ukagaragara nk'umuntu wahaze ubuzima washishwe mu kirundi bagita ngo yarashishwe ibi bintu byaramuyobeye byaramucanze none reka nanjye mvuga inti nubwo genda nta mukobwa ndabyara ungana nawe reka ariko nanjye mvuga inti mushiki wanjye vrema pore umuntu wese ufise umutima w'impuhwe akwiyumvira ikigongo cyangwa akugirire ikigongo nicyo cyane ni ukuvuga ngo buri uko mvuze iyi nkuru ndababara cyane buri uko mvuze amateka ndababara Marite ukimpamagara numvirizaga ntazi kubera iyo mbivuze ngira ikibazo ntabyo uzi umutwe wanjye utangura kwivanga umutwe utangura kundya amashusho atangura kuza bimeze biri gucicikana mu maso y'iwanje ni benshi bambwira ngo ino ngaha mugabo uvuga ubuhamya bwawe Marite ariko nkanga kubera bingiraho ikibazo gikomeye cyane birambabaza
yego ariko nanone iyo mbivuze nanone bituma umutima wanjye Uruhuka. ntangura kubohoka. ya Paul Vrema kandi ihangane kwezi urumva ni agahinda nyine kandi ni inkuru ibabaje Marite, karame. ubupfubyi ntabwo ari ubupfubyi bwiza. Ubupfubyi bugukoresha ikintu utari ukwiye gukora. yego Ubupfubyi butangura kukurisha amabyi udakwiye kuyarya. Ubupfubyi butuma utekereza byinshi. Ubupfubyi butumye wumviriza ko ntawe ugomba gupfa. yego Urumva? Ubupfubyi bwankoresheje ibintu byinshi cyane. Ariko basi jewe nsaba Imana nk'uko iyo ndirimbo ivuga ngo humura kandi uratuza Imana. Jewe iryo jambo buri ko ngiye kuryama nifuza ko yuko umunsi umwe ninabara izontabara inabaye kandi ninkura mu mubabaro izawunkuremo yinkuyemo sinzosubire gusubira mu mubabaro ukundi. amen. ndiyo rwose turagushyigikiye. Hari umuntu twigeze kuvugana arangije arambwira ngo ahubwo maze wowe nguri mama w'abandi. Nabitekerejeho cyane. uri mama Ari nguri mama w'abami. abami Ego. ubwo ni abamikazi. Uzoba mama w'abami. uri mama w'abamikazi. Ego. Nibyo nzaba mama w'abami. Kandi burya ngo amajambo tuvuga meza atubako. yego Nifuza ko Imana nanjye izontabara inabaye. yego Nifuza ko izo nkuru mu mubabaro kanyicazanye n'ibikomangoma. Imana ikagukura Abansuzuguye bose ikabacisha bugufi. Yego. Marite ndasuzugurwa. Paul. Ndasuzugurwa. N'amaherukira. Sibyo? Nta kazi. nta shuri. Hajya ujya no gusaba akazi ukagaheba. Urareba kano kazi akanyene kandi uko kaba kameze uko ariko kose paka kuguhereza amahera ariko ibaze ko nakujya kugasaba nyene bakakakwima. Wagenda wasaba n'ikiraka cyo kumesa impunzi ari ukumesa natwo bakakakwima. Ibyo nabyo bikantanya gushavura nawe Imana nzotera imbere gute. Ariko nifuza yuko izo nkura ku cyavu ikanyicazanya n'ibikomangoma. amen. Imana iguhe umugisha. ya mu mararungu ni ukuri genda gushimira kandi shimira n'Imana aho igejeje ikora kuba utarishwe n'imyumbati, kuba utarapfanye na papa wawe na mama wawe na mukuru wawe ari we musaza wawe cyangwa se n'iyo manga yawe ihasa ikaba ikugejeje aya magingo. Hari umugambi muremure ku Mana. Mu ntahe yawe no mu buhamya bwawe ku bantu badukurikiye ni iki wumva wasaba umuntu uwo ari wese uguteze ugutwi ugukurikiye twerekeza ku musozo? Ikintu nasaba igihe cyo nasaba ni ugusaba Imana yonyine kandi nkasaba no kuba banamfasha mu byo nifuza kugera ko yego nkabishika ko ariko icy'ingenzi kuruta ibindi byose bakambera abavandimwe bakamfata ukuboko bakankomeza aho ngiye kunyerera ngo nyine bakanyegura. Nkabasaba ko bambera abasaza banjye, mama, bakuru banjye. Ego. Nibyo. Mu mararungu ni ukuvuga ngo Imbabazi TV gatatu hano yaguteguriye ituro ryo kugushyigikira kugira ngo tukwereke ko twemera ubufasha cyangwa se utwakirire. Sibyo, ntabwo yari sheke ariko nguhamagara nigeze nkubwira inti ese n'ituro rito waritora. Iryo jambo twararivuganye. Nanjye ntabwo mvuga rero ngo turi bubigenze uko cyatunyura aha, oya,
nta nubwo ndi bugutuma ahandi, rebamo imbere, ubanza urebemo imbere muri envelope urebe. Sawa, ngira ngo uri kureba ibirimo ni amafaranga y'amanyarwanda, ubundi ongera upfundikira. Noneho rero hano nerekeza ku musozo. Mu bantu batatu twifuza kuzafasha ujemo, ariko ntabwo birangiye, ahubwo turifuza kuzagufasha byagutse. Noneho uri kuvuga uti wampa wampa mukuru wanjye, akampa murumuna wanjye, akampa mama, akampa na papa. Imana irabafite iraguha. Ariko uzi umuntu uguhamagara akakubwira ngo humura, urazi ukuntu iryo jambo riryoha. Yego. Urazi umuntu utora umwanya wiwe akakubwira ngo genda umusaza wawe. Yego. Urazi umuntu w'umubyeyi uguhamagara akakubwira ngo genda mama wawe. Niba hariho amajambo aryoshye, ngayo majambo ndyohera. Neza. Ube maso. Hari igihe nk'ibi tubikora mu mpano, mu rukundo tuba turi kugaragaza ruturuka ku Mana, hakinjiriramo n'abandi. Ubwo ngo abana b'Imana bajya gusenga na shitani ikabaherekeza. Ukuri gusaba ukuri rubabaye, ntihagire uwumva yuko ngo wakakira ibyo ubonye byose, cyangwa se nyine uri umuntu wakinjirirwa n'ibyo ari byo byose. Nawe uri hange, uri umuntu mukuru, uri umuntu udasanzwe, ndetse wanyuze muri byinshi kuruta n'abo bandi b'abatekamutwe n'abesikoro n'ibisambo. Dutanze rugari rero ku muntu waba yifuza kugukoreraho umugisha. Urumva hari uwakuguriye imyenda, natwe yenda sabwo nigeze nkubaza ngo ukenye iki cyangwa uri kubura iki, ariko ibyo si ngombwa. Uri umuntu mukuru, imyaka unyuzemo y'ubuhunzi ni dogitora ukuyemo rwose kandi nziza cyane. Karame sabwe cyane, ndetse n'abandi nk'uko uvuze ngo kuba umuntu yenda bavuze uko nguko, ntibivuze nyine ngo umuntu ngo ajye yakira ibyo nyine bibonetse byose. Nk'ubu hari nk'ibiganiro nkora, ariko uwo muntu aba yanzanye mu buryo nyine bwo kumfasha, akavuga uti ugomba kwigirwa kugira ngo uhereze amahera. Burya mwabwa bari kukwangiza, ariko we abitwara mu buryo bw'ubucuruzi. Nimba avuze ko agiye kurungikira amahera 10,000, akavuga uti ngwino ngaha wisaze ko jeha n'igihe mbatimbura byanyabyo, bakagira ngo ndi mu kiganiro, ariko bitewe n'umujinya bane nyine nkabakubita. Sibyo cyajya jambo ry'ubusazi ngo umusazi nyine rikagaruka. Hama umuntu urabye ikiganiro akavuga uti kakana koko karasaze. Iryo jambo ntabwo nyirishaka. Sinshaka kuba umusazi, nshaka kuba umuntu muzima. Kubera ko Imana nyine ishobora byose. Nifuza ko one day umunsi giwe nazi. One day. Ego. Uzaba uw'Imana yateguye kugomba kuba we. Wanwengaga akanseka, nanjye nzomukoresha. Ni ukuri mbifise n'inzozi pe. Imana igumugisha. Abantu benshi barankoresha. Yego. Abancunaguza, abambwira nabi. Sibyo. Abamereza impuzu, bitabavuye ku mutima, ahubwo ari ukubera ko zacitse. Mukandireho teacher. Sibyo. Aho atari ukubera ko ari umutima mwiza. Hari ishati nakundaga kwambara y'umutuku, aho nagiye urayizi. Ndayizi. Iyo shati bayinkuyemo nabi. Paul sana. Ntabwo yari yanjye. Paul. Nkigera ku muryango, nindakubwiye ngo nyambarire impuzu. Nifuza ko nanjye nzojya ngura impuzu nziza nambare. Zawe. Iri jambo uranuka, ntibizosubire kuvuga ukundi. Yego. Ibyo byose bisabye Imana, kandi ndabizi ko bizoba. Yego. Hama ku mutima mwiza mwagize, ndabashimira. Uraza kutubwira nime yawe, harimo abandi bantu bafite umutima w'urukundo. Jewe nagerageje kwigengesera, kandi koko ntabwo ibi ndi kubikora ngo nunguke, kuko nubundi amahera yendage ntanze na esase nakoresheje nzinaha, cyangwa n'umunsi nakoresheje kuko je simbi Kigali, narabikubwiye urabizi.
ariko si ngombwa nanone kuvuga hondi. yego Ya, ni ukuvuga rero njye nabikoze ku bw'umutima w'urukundo n'abandi bene data bashoboye gutanga amaboko yabo ku Mbabazi TV gatatu ngo tugire impunzi dusura. Sasa rero mu Mararungu reka nkusabe utange nimero, undi muntu wumva Imana yamukora ku mutima yantuma yakwishyikirira rwose ndamuhaye kaze. Igihe w'icyo nkora ndashinga intahe kuri umukristo, kandi nuri umukristo umunyepolitike, nuri umukristo urwanya guverinoma cya leta y'Uburundi, nta naho uhuriye nabyo mu myaka yawe, mu bwana bwawe, ahubwo wahuye n'ibibazo nawe utazi n'ibyo ari byo nabwiye ngo n'ubu. Kandi wowe icyo urira ni uko wakwibonera abantu bakuba hafi, naho ibindi byo byarahise. Ya, ubwo rero nagira ngo nkusabe rwose nibikorohera ubabwire nime yawe iba ku umuntu ashaka kukubona. nimero yanjye Yego. 079 Yego. 30 Yego. 92 Yego. 954 954. yego Imana iguhe umugisha rero. Shimiye umuntu wese wateza ugutwi ikiganiro kiri ku Mbabazi TV gatatu. Udafite ubushobozi agusengera, ufite ubushobozi agufashe, ufite igitekerezo cyiza n'ijambo ryiza ari kubwira, amarembo arakinguye. Ariko icyo duheje ni Satani, ntagire dayimoni izana n'ibikorwa byiza wize kwivanga mu buzima bwawe. Nakugiriye inama cyane, naguhuguye cyane, ndetse n'aba bavandimwe turi kumwe hano. Imana iguhe umugisha. Niki cya nyuma waba uvuga twerekeza ku musozo tugasenga tukagisorezaho, waba wibagiwe cyangwa se wifuza kuba wavuga? Marike ntago meze neza. Yego. Kimwe muri ibyo urumva utameze neza. Yego. Ya, reka rero shimira umuntu wese, reka shimira umuntu wese wabanye natwe, nawe urambura ikiganza ubifuriza ibihe byiza, unabashimire abagomeje kukuba hafi, n'abataragira icyo bakora ubabwire ngo Imana ibahe umugisha. Ni njyewe ugiye gusenga, we ni ukurambura ikiganza ukabashimira gusa. Ya, ubwo rero ntabwo biba byoroshye. Shimiye umuvandimwe yitwa Jado, turi kumwe Karemera, umukomere bavandimwe. Hari umuntu wagira ngo ndi jyenyine hano, ariko ndi kumwe n'abavandimwe. Imana iguhe umugisha kare. Imana imuhe umugisha cyane. Amen. Ndi kumwe na Tita, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Turi kumwe n'umuvandimwe rero, ni ukuri mu mutungo ikiganza, Imana imube hafi. Murabona ko ari urugamba rutoroshye, kandi aya ni amaraso yacu, ni mushiki wacu, ariko urugamba ntabwo rworoshye, kugira ngo twe dutege intambwe imwe, Yesu adutereye 99. Mwami Yesu turagushimiye, wabashoboye kurokora uyu mukobwa ibintu bikomeye n'ibyo atavuze, kuko hari ibyo atavugiye aha, ariko wazi mu izina rya Yesu Kristo. Uri se w'ipfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, wita ku batagira shinge n'urugero muri iki gihugu cy'u Rwanda, uri uwa mbere ukaba n'uwa nyuma mu Burundi, Aziya, Oceania y'Uburayi. Nanjye ndasenze kugira ngo nk'umushumba wumve amarira mwene data kuririye, umubere mukuru na muto, umubere umuryango, umubere famiye. Natuye rero ko ari wowe wakoze iki gikorwa, gutangura no gusoza, umuha umugisha iburyo ndetse n'ibubafu, none n'iteka byose. Amen. Turagushimiye mukobwa mu Mararungu. Namwe murakoze.